Wamanywa. Niko. Yamaye. Mugabo se. Rero. Naje rero. Umugabo twibaza amafaranga gacu. Agafi murabyindiri. Mubwira amahekezwa n'abagore. Oya. Sukam. Nikabaze basogonyerere. Baze basogonyerere. Iryoshye nk'umugore wundi. Reke yaho Makurete. Nawe. Nawe kakarawa. Niko. Ku buzima bwacu. Rero buriya iyi ni yanyu mwiyongere uko mushaka. Ni yacu. Ni yanyu. Reka nza najya kanje. Tubundi tuganire nk'abagabo. Afite amafaranga. Burangiye ntabwo nyiriza. Amaye. ikise cyo kandi bakita igiki. None se muhu. Baretse. Byamaze mbabazo ni mwebwe. Ko munyebero nk'umuraba kire mu mwaranguje ko mugize mute. Sibyo. Nubwo ugiye kudusengera ntutubwe nawe ku mafaranga turayatanga. Oya turatahana. Murata amafaranga nyine yabaha. Mbere yabaha ngo nyine n'inzoga urumva. Ni ushaka munayime ndabongira n'indi. Reka amafaranga gacu gashire hafi wa mugabo. Ariko wanzubwira. amafaranga niko bwatuze. Wanywa inzoga ukabara amafaranga kwishyura. Ntabwo wagabura ariko amafaranga gacu ngo manyinya guratoha. Dore. Ukora muba. Twebwe buriya. Twebwe ratwa byaje kwemera. Buriya upasha wowe nakubwiye mu kanya. Akubonye. Ruka. Ndakumva. Inzoga cyo utazabiba. Ukanyinyira. Ko mwe murapfuye. Tugaheruka ryari se? Mwe nta kibazo. Mwe nta kibazo. Yagenda mwana. Reka rero urarira Rukara reka mbabwire. Umva rero Rukara. Uri umugabo nubwo ariko tugurira. Aya mafaranga turi kunywa n'ayacu. Ayacu gute se biratuma atatwishyura. Aya mafaranga n'ayacu reka mbabwire. Reka. Za minsi zose yagendaga ari kuvuga twibaga amafaranga gacu agafite. Ufasha amafaranga. Nayanyu. Ahani wawe. Ntabwo ari wanje nyine nubwo umushyitsi bamwakira rero. Amafaranga yanyu ndayaba. Ahubwo tangira uvuga baroga aganje ugatandukanye n'agarupaca. Bugatambukanye. Usurira ubwanyu bw'udufaranga kw'amafuti. Nge waza mu nzoga. Manze sirika amapantaro ganje gakomeze mwa. Cyangwa kijya kwikira n'umugore. Ariko rero iby'umugore twabiretse wizana by'umu. Tutagatekereza abandi. Tubwira kugatekereza. Ubundi murashaka amafaranga cyangwa Amafaranga kandi ariyo yatuzanye. Yashaka. Wowe wamutse na ndetse karama kuri tabiri zabe wamutse 35 mwa. Abagira make. Ubwo ayo ngayo kuri ngewe ni nk'igihumbi. Uretse yizoga ya nyirugo. Ni umuntu ufite ubwenge mu bwanje.
uzi kujyaza arasha abantu bagufi bakunda n'utuntu tugufi reba kano gacupa baresha ntabwo iri cupa rirerire ngiri yahirimana naryo bafite yanjye y'umushyitsi n'iy'umugore y'umwana kazariye yose inyota mufite mwari kwicaye